tähendab ka tema poole, igaüks midagi küsis. Ja siis ta ütles, oi, mul on nüüd kiire, suurelt saatke mitte, tema auto seisis siin kuskil eemal. Kujutaks ette, mis siin oli siis. See oli ainuke tänav, mis eksisteeris ja siin tänava ääres oli 9 ühekorruselt maja. Nüüd on juba maha võetud. Ja jõe ääres oli 4-5 palkidest tehtud niisugust vana vene maja. Ja siis hakati just üles panema niinimetatud monteeritavaid maju. Ja oligi kõik. Siin oli Tünniküla. Lekki on neil kõvasti. Nad on need vanad potentsiid värgid tõmmanud siin üle kõik. Nad praegu hakkavad juba uusi maju üle kohe, kui teevad löövad. Siia me tegime teed maha. Ta isegi puhthankilt uus. Nagu see katuse ja aja kuju. Aga nad enne ei värvid siis, kui meie värvisime omad ära, siis tulid ju, tulge värvige meil ära. Ne maksavad teil kinni. Ma veedasin ka, ma kui läksin Karjalasse ja Puula poole, Soome majad ja need tüübid. Suurorg, kuule, palju neid ainult elab veel siin? Ma ei oska ütelda, kui palju siin elab, aga seda liivad siin, ütleme nüüd seda. Raamiga toodi. Sina tulid kohe rõõmsalt ja läbi. Tähendab, ettepanek on nii, ma väga vabandan, aga kaugus tehakse kell 11 ka. Skrepperi, mis tehas teeb? Magiriost. Запускаемся это сейчас 20, да?
Eesti Vabariigi transpordiminister seltsimees Tiit Vägi, Eesti Maanteede peadirektori asetäitja seltsimees Sonke, верно и почаще встречались. Можно сказать, видимо, только одно. Делал мужские дела. Тогда начинаются из погоды, из условий, что был буря. Первый раз был метель, это был апрель, потом второй был 15 километров, наезжая фильм. И на втором попытке тогда на вертолете уже летели до Косьё. Эстонский дорогостроителей Западной Сибири. Я слыхал в Эстонии очень много таких замечательных нюансов, трудовых подвигов ваших здесь, в Сибири. Вот я хочу праздником маленький памятный подарок. Это есть замок Toompea, символ нашей республики. Спасибо вам. Lugupeetud tedemehed, lugupeetud, как ровно можно построить для вашего коллектива авторожника Эстонии. Были в течение всего этого времени, были. Это вот такой конфликтный национальный инструмент, музыкальный. Значит, видите, в какой стиле, фигуре он выполнен. Он звучит, специалисты найдутся, настроят его. Даже слышится какая-то музыка и ноты. На нем есть надпись. Награждается Tule peale nüüd. Kuuled või? Ristiisa. Ma ei saa ju praegult tulla, kui film käib. See on nagu see esimene film, kus see vedur sõitis. Tule ristiisa peale korraks läbi. Tule siia. See on konstruktiivselt pilti ja nõua veel suurelt üks klitska nagu käib. Kui on ta seda